Yang penting ada backup. Sama ada korang guna cloud storage punya backup ataupun external storage punya backup kan. Sebab ramai sangat yang ngadu dekat kita. Bang, saya punya telefon kena curi. Bang, saya punya telefon kena lenyap dengan kereta ataupun terbelah dua dan sebagainya lah. Macam-macam. Okay, tapi tak ada backup masalahnya. So, macam mana kita nak retrieve balik data-data tu? Okay, so saya punya pesanan lah sekali lagi. Dan maybe saya akan buat video ni berkali-kali jugalah. Pastikan korang ada backup. Kan? Tapi pesanan saya lah, kalau korang nak buat cloud storage punya backup, jangan pula lupa dia punya password. Sebab sekarang ni paling common lah orang akan lupa password. Okay, yang paling pelik, bukan setakat password je lupa. Korang punya email tu korang ada lupa. Bang, apa saya punya email masa tu, saya dah lupa dah. Jangan macam gitu. Okay, tulis dekat nota, korang buat PDF file, print out. Simpan baik-baik. Okay, so itu sajalah pesanan saya. Ada apa-apa korang pun boleh komen. Dan jangan lupa like, share, follow.